Mayong hapon usab mga Bible students niya nasadta sa ato karon nga klase. Okay, so ang atong topic karon is about the attributes of God. Once again, ang atong topic is about the attributes of God. It refers to God's characteristics. Adunay about 24 attributes of God nga atong possible pagahisgutan, pero tungod kay daghan man atong i-divide ni into 3. So ato isgutan karon bisan og mga 8 lang. Okay? So the attributes of God is our topic. Magpray ta. Salamat Lord sa imong grasya ug kaluoy. Salamat sa kigyunan. Makapadayon mi sa mong klase. Gamitin mga lagad and speak in one's heart. In Jesus name I pray. Amen. So once again, ang atong topic is about the attributes of God. Adunay about 24 nga attributes of God we have to consider, but I give you in this meeting about 8, just 8 attributes of God ang atong paghisgutan because our time is limited. Okay, number 1, God is self-existent. So God is self-existent. Ibig sabihin, ga-exist ang Diyos, pinagi siya kaugalingon. Dili pa rin nato, nag-exist kay doon na may gabuhat nato. Pero ang Diyos, walay gabuhat sa Diyos. God is self-existent. In Exodus chapter 3 verse 13 and 14. Okay, i-take note na lang ninyo. Exodus chapter 3, 13 and 14. The Bible says, And Moses said unto God, Behold, when I come unto the children of Israel, and shall say unto them, The God of your fathers hath sent me unto you. And they shall say unto me, What is his name? What shall I say unto them? And God said unto Moses, I am what I am. And he said, Thus shalt thou say unto the children of Israel, I am hath sent me unto you. Okay? I am. So one of the titles of God, gitawag siya I am. Kanabita mo ingon ta nga ako na guni. Kanabita mo yun ta, hinambog man na siya. Gapaka-Diyos man ta ana. Okay lang na sa mga unsaved kay may impyerno man sila, pero kita nga mga iya sa Dios dili na nato maayo buhaton gapasipala ta sa Dios niya na, because the word I am is one of the titles of God. Ibig sabihin self-existent. Ang tao di good self-existent, so dili siya dapat mag-ingon niya na. Okay? So once again, our topic is about the attributes of God. The first attribute of God is God is self-existent. Okay, number 2, God is self-sufficient. Kung kita karon buhi pa, kaya na may gabuhi na to, may gapakaon na to, pero ang Diyos wala gapakaon niya. Pero nga naman gabuhi siya, because God is self-existent. Siya ang source sa tanang butang eh. Okay? God is self-sufficient. Amen. God is self-sufficient. Psalms chapter 50, verses 10 to 12. Psalms chapter 50, verses 10 to 12. The Bible says, For every beast of the forest is mine, and the cattle upon 1,000 hills. I know all the fowls of the mountains, and the wild beasts of the field are mine. If I were hungry, I would not tell thee, for the world is mine, and the fullness thereof. So, tanang butang iya sa Dios, manandi na siya kinahanglan mangayo na to. Okay? God is self-sufficient. Kung sa to number 1, God is self-existent. Galungstad siya, pinagi siya kaugalingon. And then God is self-sufficient. Provided siya sa iyang kaugalingon. Pinagi siya ang kaugalingon. Number 3, God is eternal. So once again, God is eternal. Ibig sabihin, without beginning and without ending. Nangutan ako sa akong partner nga pastor nga nagtudlo about theology, kung nakatudlo na ba siya about attributes of God, wala pa man daw. So mo ni nga ako ni itudlo nyo, importante man ni kayo nya kahibaluta sa mga characteristics sa Dios nato, aron nga mahibaluta mo adjust to atong kaugalingon ug mas musalig ta sa atong Ginoo nga labihan ka makagagahom. Okay, once again, number 3 is God is eternal. Ibig sabihin without beginning and without ending. Somebody said, kanus abagasugod ang Dios unsa nga time. God is not limited by time, because siya ang creator sa time. Time is composed of past, present, future. Siya buhat ana. So before
niya nagibuhat na ana siyang daan. So God is eternal, without beginning and without ending. According to Deuteronomy chapter 33 verse 27, Deuteronomy 33:27, the eternal God is thy refuge, and underneath are the everlasting arms, and he shall thrust out the enemy from before thee, and shall say, destroy them. Okay? So God is eternal. Another verse in Psalms chapter 90 verse 2. Psalms chapter 90 verse 2. Before the mountains were brought forth, or ever thou hadst formed the earth and the world, even from everlasting to everlasting thou art God. Ibig sabihin ng atong Diyos di ay before creation, after creation, siya mao gihapon ang Diyos. From everlasting to everlasting thou art God. So no one can impeach God. Alright? So number 4, arita sa ikaupat ka attribute o ikaupat nga attribute sa atong Diyos. Number 4, God is infinite. Ibig sabihin, no limitations. God is infinite. God is infinite. Jeremiah chapter 23 verse 24. Jeremiah chapter 23 verse 24. Can any hide himself in secret places that I shall not see him? Saith the Lord. Do not I fill heaven and earth? Saith the Lord. Sa ato pa way makatago di ay sa Ginoo, because God is infinite, di siya kalimitahan. No, bisan pag-asa katago, kita kanya nga naman dili malimitahan ang atong Dios. Okay, God is infinite. Number 5, God is omnipresent. Ibig sabihin omnipresent, He is present everywhere at the same time. Bisan asang lugar, sa tanang panahon naa ang Dios. God is omnipresent. Ni ata sa Matthew chapter 18 verse 20, Jesus himself as God, he said in Matthew chapter 18 verse 20, for where 2 or 3 are gathered together in my name, there am I in the midst of them. Kung doon na gani nagakatigom sa ngalan sa Ginoo, naa siya sa taliwala. Example, every Sunday, pila ka mga local churches ang nagatigom. So matag pa nagtigom naa siya. So kung doon ay ibutang ta 1 million nga nagtigom anang adlaw nga nagahisgot sa ngalan sa Ginoo, 1 million ka group ba ka pundok-pundok nagtigom ana nga naghisgot sa ngalan sa Ginoo, mga magtutuo niya. Di 1 million po ang iya ang presensya. Pektin daghana. Ibig sabihin our God is so wonderful. Okay? So God is omnipresent everywhere, naa siya sa tanang panahon, present everywhere at the same time. Another verse niya na nasa Psalms 139 verses 7 to 12. Psalms chapter 139 verses 7 to 12. Namatod pa diha ni David, asa man ako mokalagiw gikan sa imong espiritu, asa man ako mokalagiw gikan sa imong tubangan, kung akong himuon ng akong higdaanan didto sa impierno kumadto, tuwa po ka. Musaka ko sa langit kay mutago, tuwa po kang samot. O musayo ko gikan sa kadlawon, akong isulot ang pako sa kadlawon aron pagi makakitang tawo, dahil muadto ko sa lawod, asa ko mutagos pinakatumoying bahin sa kalawran, tuag gihapon ka, o ang imong tuong kamot nagagunit gihapon kanako. Kaya nga very safe talaga ang totoong ligtas na mga tao. Ang atong Dios na kanunay gakopot ug dili tabuhian niya. Kaya nga naisulat, no one is able to pluck them out of my hand. As Jesus said, my Father which gave them is greater than all, and no one is able to pluck them out of my Father's hand. Jesus said, and I give unto them eternal life, and they shall never perish, and neither shall anyone pluck them out of my hand. Okay? So diri na to makita, God is present everywhere at the same time. That is what God, that is what omnipresent is. So God is omnipresent. Number 6. Okay, alisto mo diha pag take note mga estudyante kay aron nga ma-record yun na ninyo. So verse na lang dito i-take note ang ato nga gingandan nga attribute and verse kana lang ma-review na nimo na anytime sa
sa imong Bible. Okay, number 6. God is omnipotent. Once again, God is omnipotent. Ibig sabihin, all-powerful. Gamhanan sa tanan. Labing gamhanan. Almighty. Omnipotent. All-powerful are the same. Okay? So, God is omnipotent. In Genesis chapter 18, verse 14, the Bible says in Genesis chapter 18, verse 14, is anything too hard for the Lord? Adto na ba'y malisod sa Ginoo? At the time appointed, I will return unto thee, according to the time of life, and Sarah shall have a son. Gisaaran ni si Abraham ng iyang asawa manganak. Baog ni si Abraham ug si Sarah. Ang panahon na gisaaran si Abraham sa Dios, ang iyang edad about 75 years old pa. Nagminyo sila, mga batanon pa, wa sila anak. Sa diyang natigulang na gisaaran sa Ginoo mga anak. About 25 liters gikan sa saad, ang edad ni Abraham 100 na. Kang Sarah 90 na. Samot ng malisod para sa tao, but matod pa sa Bible, with God nothing shall be impossible. Is anything too hard for the Lord? O nanganak talaga. Ug ang Israel karon mo ebidensya, ang nasod sa Israel nga bisag unsa og bihag sa kanasuran magpabilig balik sa iya ang dapit nga naman because of God's promise to His chosen people Israel. Okay? Israel. One of the titles of our God is the God of Israel. Ang atong Bible sinulat sa mga Israelites. Our Savior Jesus Christ is the Messiah of Israel. Okay? So God is omnipotent. Another verse in Revelation chapter 19 verse 6. Revelation chapter 19 verse 6. Okay, the Bible says, and I heard as it were the voice of a great multitude, and as the voice of many waters, and as the voice of mighty thunderings, saying, Hallelujah, or Alleluia, for the Lord God omnipotent reigneth. So, ang atong Dios siya mong hari nga tinuod ug muhari sa kahangturan. Kinsa siya? The Lord God omnipotent. In Luke chapter 1 verse 37. Luke chapter 1 verse 37. For with God nothing shall be impossible. Sa Dios wa gyoy imposible. Busa kamo nga tinuod mga believers ni Jesus Christ, kita mag-faithful lang ta. Makita nimong himaya sa Ginoo. Because naisulat, a faithful man shall abound with blessings. Di ta magmahay kung mag-faithful ta diya sa Ginoo. Okay? Kay matarong ug matuod ang Dios nga atong gilagaran. Every command of God, there is a promise. Number 7, God is omniscient. God is omniscient. Ibig sabihin all-knowing. He knows everything. God is omniscient. Ibig sabihin all-knowing. Kaya, natik nota ninyo. Ang atong verse na ta sa Psalms chapter 147 verse 5. Psalms 147 verse 5. The Bible says, Great is the Lord, and of great power. His understanding is infinite. Okay? What else? In Isaiah chapter 40 verse 13. Isaiah chapter 40 verse 13. Who hath directed the Spirit of the Lord, or being his counselor, hath taught him? In verse 14. With whom took he counsel, and who instructed him, and taught him in the path of judgment, and taught him knowledge, and shewed to him the way of understanding? In other words, kinsa bay makatudlo sa Dios? Manang pag-ari bitaw ni Jesus sa kalibutan, naabay nagtudlo niyang tao? Wala. Kung imong tanawon ga edad siya 12, ang iyang ka-level sa na knowledge niya, mga doctor of law. Dito sa temple, nag-sharing si Jesus uban sa mga doctor of the law. So diri nato makita mga kagalaan how powerful our God is. Nag-eskwela ba si Jesus pag-ari? Sadyang natawo siya? Nag-eskwela ba siya? Wala. Ano may eskwela man siya?
nya ang tanang mga tao adto man niya mangutana kay siya man ang tagias tanang kahibalo. That is what omniscient is. So God is omniscient. Another verse nata sa Hebrews chapter 4 verses 13 and verse 13 lang. Hebrews chapter 4 verse 13. The Bible says, neither is there any creature that is not manifest in his sight, but all things are naked and opened unto the eyes of him with whom we have to do. So tanang butang nakita naibaluan gayod sa Ginoo. Laing verse niya na nasa John chapter 7 verses 15 to 17. John chapter 7 verses 15 to 17. Okay, last na ta, last. Kaya ato ning gi-divide into 3. 24 attributes of God. No. Napaidaghan gani, pero ato lang gilimitahan og 24. At least na atay 24 attributes of God gisgutan, pero taas man ni kayo ato lang gining gi-divide into 3. So 24 divided by 3, that is 8. So niata sa ika-8 na nga attribute of God. God is wise. God is wise. Dili mailad ang Diyos. Kaya wise gani ibig sabihin na hibalog yun sa iyong buhaton, dili pud mailad ni bisan kinsa. Kay wise man. Okay, God is wise. In Psalms chapter 136 verse 5, the Bible says in Psalms chapter 136 verse 5, to him that by wisdom made the heavens, for his mercy endureth forever. Ang kalangitan gibuhat na sa Ginoo pinaagi siyang wisdom. Manang sakto juga ang iyang paghimo ana. Kita pay gabuhat sa langit, minaw ko dugay na nabungkag. Pero kay Ginoo gamhanan kayo, mahibalo pud mo pahilo na wise God. Mao nang maayo kay mga buhat sa Ginoo. God is wise. In 1 Timothy chapter 1 verse 17. 1 Timothy chapter 1 verse 17, the Bible says, now unto the King eternal, immortal, invisible, the only wise God, be honor and glory forever and ever. Amen. So, only wise God. Another verse. Okay, another verse. In Jude chapter 1 verse 25. Jude chapter 1 verse 25. To the only wise God, our Savior, be glory and majesty, dominion and power, both now and forever. Amen. So, ina nga aton Diyos. Hilabihan ka makalilisang. Kanagong di mapulihan. Amang kana. Di basta-basta ang atong Diyos. Kung hinaot nga nakuha na to, i-review na ko gamay. Aron, di mo malipat. Iba sinalipat na mo ba? Okay. The attributes of God. There are about 24 attributes of God. Akong giisgutan ninyo karon is 8 lang. Number 1, God is self-existent. Number 2, God is self-sufficient. Number 3, God is eternal. Number 4, God is infinite without limitation. Okay, then number 5, God is omnipresent. He is present everywhere at the same time. Number 6, God is omnipotent. Ibig sabihin, He is all-powerful. And then, number 7, God is omniscient. He knows everything. He knows all things. And lastly, God is wise. Diha lang sa tataman. Di lang na to palabi ang taas. Kay aron igo-igo lang. Hantod sa sunod ato gyapon ning ipadayon. Magprisa ta. Salamat Lord sa imong faithfulness. Dalaygon ka, you are great. Worthy for our worship, worthy for our service. You are great. Salamat sa grasya kaloy. I-bless, proteksyon kanunay ang mga young people nga nag-study karon og ang tanan na minaw nga musalig nimo, mulaom nimo og dili magsalig sa kaugalingon. You are worthy Lord for praise and honor and glory. Dalaygon ka in Jesus name I pray. Amen. Okay, God bless. Hantod sa sunod. Bye-bye.